Min segwa u min mara assolutament xejn. Iżda dawk li segwew id-dibattitu tal-ħamis li kien imtella fl-Università ta' Malta qed jgħidu li Bernard Grech kien l-aktar li laqathom aktar konvinċenti minn Robert Abela. Mill-iktar mexxejja, mill-aktar laqtek Bernard Grech jew Robert Abela? Naħseb Bernard Grech. L-iktar li laqatni kien Bernard Grech mhux Robert, to be fair. Għaliex laqtek l-iktar Bernard Grech? Għax il-punti kif ħarġhom vera ħarġhom hekk serjetà u għamlu sens. He was more positive, mhux ħin kollu jattakka. Bħala diskussjoni kienet interessanti u minnaħa ta' Bernard Grech u tnejn Robert Abela wkoll kienu interessanti tnejn huma. Baqa' ftit żmien u qiegħda fi żmien li nara l-iktar x'jaqbil mhux jaqbil li jessaġġ l-iktar li nara li jagħmel sens u naħseb sa dak iż-żmien li nivvota għadni nagħmel deċiżjonijiet għadni mhix ċerta. Biex ngħidlek il-verità ma tantx tinsegwi imma ħadd gost li rajt tal-li ħajamel ta' Ukraine. Naħseb it-tnejn kellhom il-punti validi tagħhom, kienet bilanċjata. Naħseb wieħed għandu jixtar sew x'qalu tnejn huma u jiddeċidu b'mod edukattiv u informattiv. Bernard Grech li oġobni jitkellem. Mill-aktar laqtek Bernard Grech jew Robert Abela? Bernard Grech. Bernard. Għaliex? Anka kif tkellem, il-ftit li tkellemu. Mhux ħarġibuni għax ħanejt il-Robert Abela jiena. Bernard Grech jitkellem iktar bis-sens u naħseb Robert Abela kien qed jitkellem biex jintoġob iktar milli affarijiet li actually jistgħu jsiru. Spoke about a lot of issues that are important to this day and age, like for example the public transport, mental health, and he was also very sure in what he was saying. Very certain, yes, very convinced. Wara id-dibattitu bejn il-ħames mexxija politiċi l-maġġoranza tal-istudenti ħassew li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech huwa il-politiku ideali biex jiġi fdat fit-tmexxija tal-pajjiż. Dan spikka wkoll minn kumment ta' studenta ma' sit tal-aħbarijiet Newsbook illi fissret kif kien Bernard Grech l-aktar li konvinċija f'dan id-dibattitu. Jien tħallt ngħid viva Label u rridx narraġ viva Bernard. James Aronello l-Net News mill-Università ta' Malta.